Nimehariria mathakia timu ya Marafiki ngucanio ya muthu wa kiumia ya Murima Derby magitanywo guthaka na atongoria a ligi ya Division 1 niyo Kabati Youth kiharo-ini giki gia Kabiro-ini. Timu cio cierejimite Murima, that's why turamita Murima Derby. No ngirora thaici Kabati Youth twari nayo Division 2 na makiambata magituka promoted na hivi turacoka nigi twatuka promoted riu turamakora hau Division 1. Kabati Youth Derby no ni nene muno tondu mari na mbe muhari ligi iyo na ithu tuna namba 5 tutiganite nao na pointi keda no ithu tuna game in hand. Marafiki aria manyitirire namba 5 maratanya kwambatira ligi niguo kunyihia pointi iria matigitwo nacio ni Kabati Youth aria mathakite ngucanio imwe mbere yao. Kabati Youth ma twariki kumahurira haha Kabiro-ini twagotwo matigiti pointi 5 na bado still Kabati ni magokora mena fixed to muno tondu magathie Spitfire ni magathie Strathmore nikimena ni mufira wena chance open chance ya mundu wothe gutuka na mbere mwe. That's why rona meharirie mari iguru muno ono ngirora nake camp itu mena ekena muno ono ngirora ginya ma fans ni maruga ona gutikiru kigagagiria tuhure Kabati muthenya ucio wa Sunday. Na kuona timu ino ni nyihirwo ni wagi wa kigina aramati makiurio guka kunyitirira imwana ici iria inanagio ta Red Ants. Kuna sponsor na nitulagia muno koria na andu aidi mwega even a single sponsors okay hera Marafiki FC ameteithiririe leo twathire thiini wa Division 1. Division 1 is more expensive than Division 2 tondu urakora ntwathi game ya Mobatha tau last weekend twathi game ya Mobatha tuthi tuthake na timu ya Congo Boys but Congo Boys ni mateithie mufira ucio ungirora budget yako ya Mobatha ila to cost 240,000 na nikio tunyitanagira na community ditana itu ni tugie na more partners moke on board nigetha tuteithie itura ritu county itu gukuria talent iria ciku. Handu-ini Hinoro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo.